Why karjak? Bini bukhnai rok se negari shoni doctor se. क्या बोला तूने? Negari shoni doctor se ba. Hello guys, hai na hai tini supeka pargo, tini baca duyar pekang, Khumulung Eco Park, tini baca dui bar supeka ang, ge berenai kana tibo, hai na je tong thago Eco Park ang onek na aram nang to, ge je an channel katal borok, please subscribe khai ready, te comment rok khai na ni. Tapok wedi. Ani kakon nega deh. Wah sijak pura Sony doctor sih ba. Bini bukhnai rok se nega deh Sony doctor sih ba. मस्त जोक मारा रे या हंस रे हलकट हंस Nara location ro nai bedi. Bini channel katal tabuk vlog mane gendra bono joto suba surudi tei bini channel na nara subscribe khai like khai nara joto na share khai bedi tai katal video notification manang kai aro like button tongo like button sedi शाबाश मैं एक साधारण चूतिया होता gai ang to tini Oke mah baca ni besla. Enjoy tini ke family be kisah thaika jeng waing kana bagai. hello hello Nega deh waing kai tu. busuk aram nangka कौन है ये लोग कहां से आते हैं Fade. Oma as hakani kupul fayu borok. Tabona ini dinner borok bahi ke. Borok bahi. Fade ba. Kiri jauh bagai faimaya. anak saudara ba
haine hai oro sukpaijak hingke tini asungno video khaima bo tam hine borok bo koroi aso tabo tongfaya tini haifano bere naikha family rok bai hine ma songma bere bai khoine jung to paharni borok jungke ba faimano faimaya maje maje faimano abagai mana tui bere rikha sadon tomani bo borok bere naisi seleka jungke oro fai atuk tongkha bajini busla song hingke ama bo bajini busla busajik berajak hingke naron thane asokna video arona paris nai asu contact ba gamaya hingke kahamaya hingke naro jodi se video sajik tongo hingke subscribe khaina tapokdi hingke te belakon sina tapokdi tamni ke ama video mana bagai blog video dance video mana bagai belakon sini todi puila notification manai video ketal rikha hingke te like comment share khaina ne tapokdi tamni hingke ang bahai ke video khai ke janai bai ke sai narok se saimana mo narok se sai redi hingke ang ama hai snamnani try khainai so friends arona paris ne video tata bye bye.